bigaten biag ko ti agmay maysa kan kanayon laeng asiliwak ken ka alang aruden biag ko tinagkat baybayan tanal paskon ngayon kariya di kan lipatan maasi ka biag ko kaya ti pangagmag ulilan to'y pusok tagin mura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anay ridebak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden idiruni ayat tananamek paminsan pa'y ti samit ni ayat maasi ka biag ko ket ipangagnat ulilan to'y pusok taging mura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anay ridebak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden idiruni ayat tananamek maminsan pa'y ti samit ni ayat